3 اسباب هتلاقيهم دايما بيعطلوك ان انت تعمل بيرسونال براندنج صح وان انت تعمل جروث صح. اول سؤال بتساله لنفسك لما بتيجي تبدا البيزنس، انت هتشتغل بيرسونال براندنج ولا هتشتغل بيزنس براندنج؟ انت اللي هتبقى البرودكت ولا هتطلع براند وهو اللي يبقى البرودكت؟ لو انت هتشتغل بيرسونال براندنج اعرف ان في حاجات كتير هتوقفك كلها مرتبطه بيك، كلها واقفه عليك. انت شايف اصلا ان انت تستحق ان انت تبقى براند؟ انت شايف ان انت تستحق ان انت تبقى مؤثر في الاخرين؟ انت شايف ان انت تستحق ان انت تبقى اصلا النور اللي الناس بتتابعه وبتشتغل عليه وبتبقى مستنيه كل حاجه هو بيقدمها، ولا لا؟ ولا انت شايف ان اللي هيعطلك ان انت لوحدك وانك محتاج ناس وان الناس دي هي اللي هتساعدك ان انت تكبر البراند بتاعك، وشايف ان انا ما اقدرش اعمل بيرسونال براندنج لوحدي؟ ولا شايف ان انت هتقف عند مرحله معينه مش هتقدر تتجاوزها غير لو في ناس بتساعدك؟ ولا شايف ان انت محتاج امكانيات كتير قوي عشان تقدر تعمل بيرسونال براندنج، وشايف الناس اللي نجحت دي شايف الصوره من الاخر مش شايف البدايات وان هم بداوا باقل امكانيات وان الامكانيات دي بتزيد مع الوقت؟ 3 اسباب هتلاقيهم دايما بيعطلوك ان انت تعمل بيرسونال براندنج صح وان انت تعمل جروث صح.